kita harus edit. Ya, ini berapa foto kayak kerasnya plastik. Put your head inside you. Gak berani. Ya. Lucu banget, parah. Wih. Cerita lucu banget. Dem, gak kangen. Lu bukan tempat lu gak di sini, bro. Tempat lu di sebelah, no. Ada cerita lucu. Ada cerita. Tadi kan gue habis dari Watpo kan. Gue lagi moto-moto cekrek. Tiba-tiba ada orang bergumam di belakang gue. Pas gue ada belakang, hah? Dia ngomong sama, jadi ada orang India ngomong sama gue pakai bahasa India. Jadi gue dikira orang India cuy. Oke, I'm sorry, I'm not Indian. Oh, oke. Can you speak English? Langsung kayak gitu. Yes. Dikira orang India. Wiu, lagi-lagi Tom Smith. Tom Smith. Gila sih ini Tom Smith. Siap. Best of the best. Pokoknya banyak tiga ya. Main bro, pedes bro. Enggak, jangan berdua. Siapa di depan? Ada gue deh. Bentar. Kabarin jahanam, antum jahanam. Antum jahanam, perempuan jahanam. Hani. Hantu lo, bukan Hani. Sayang sini aja deh, nggak apa-apa. Kamu masuk nanti terakhir. Aukarin monyet, aukarin cewek monyet keluar. Bentar lagi di TikTok kok ada video gue aukarin monyet kanu gitu. Kamu memang wah. Geli lo monyet. Antum monyet. Anjir. Aku diberi melulu. Honey, don't be like that. Honey, hantu. Antum hantu. Akhirnya mau dia. Oh, kalau rame-rame gini dia baru mau nih. Kayak egonya hurt kalau kayak gini nih masih kan. Enggak, kemarin waktu body jumping. Oh, bagus. Do it for me. Do it for me. Oke, just for him. Sayang. Ya, Buat aku nggak mau. Enggak, kemarin dia nggak di sini kan. Not for you. Buat dia mau. Just for me. Jadi pacar lo kan? Gak usah mikir, iya cepet, gak usah mikir. Gak usah mikir. How's that, bro? Salah. How's that, Enak kan? Gak enak. Enak. Udah. Enak sih. Ambab. Let's go, bro. Sanda memang lapar nih. Ya Allah, gede. Oh, nggak tahu gua. Jangan tiap kesini emang dia nafsu. Demi Allah. Orang-orang cuma nyobain doang. Orang kalau lihat gua mah kayak ada lagi jalan kayak gini nih, yang nggak tahu nih ya. Pasti kayak, ih, gila cewek cakep itu suaminya jelek. Orang lihat juga cewek haram tuh. Emang bener-bener nih perempuan. Tuh lihat tuh diri lu. Bro, Pegang. Ya, now. Yeah, now. Oh my god. Yes, bro. Be a man. Akhirnya berani dia. Kok kalau gua bintanya? Itu namanya orang sini. No, thank you. Sadam. Gua juga. Gila si Sadam tau. Oh gila si Sadam. Buset, Tam. Kenapa lu minum juga? Mintanya diminum. Oh my Gila god. anjing Sadam. Nafsu. Banu.
Itu ada daunnya, ada pohonnya. Daun apaan? Enggak tahu, enggak ada pucai. Daun duri. Gimana ceritanya anjir? Oyster pakai bawang goreng. Ini disuruh pakai daun ini. Daun duri. Enak. I'm sorry, my husband crazy. My husband stupid. Daun duri. Dam. 3, 2, 1. Kerja capek-capek, kuliah capek-capek. Dijadiin tripod. Nih, kita makan jangkrik. Makan cacing. Ulet, lu ya gue jajalin ulet. Pakai request lagi lo. Yang lebih gendut Bro, dong. come on bro. Yang lebih gendut dong. No bro. Udah kemarin. You hurt my heart bro. Laki gue kenal. Datang Nggak mau langsung. gue maunya ini. Gendut parah. Itu tadinya kucing diciut, digoreng. Gue capek banget. Kok kayak gini sih? Emang plastiknya cuma 4 jari anjing. Bentar, Sat. Plastiknya aneh anjir. Ini belakang. Oh ya. Udah nih, cobain. Aku kan cobain. Lembut dan manis. Nih. Walaupun kelihatannya kayak keras karena dia di tempat-tempat yang gini. Kering dia, Enak, kering. Jangan suka begitu. Benar nggak? Enak. Enak. Emang. Kok enak anjir? Montong. Mantap. Enggak, soalnya gue pikir kayak bentuknya Kayak keras ya. kayak hidup gitu loh. Gitu kan. Gue lebih suka durian keras daripada durian lembek. Kalau kayaknya suka yang keras apa yang lembek? Lu makan miniatur durian aja kalau begitu. Ya Allah, gak cocok bener. Bener. Lo liat tangan gue malah juga kayak gak mulus. Ini baru pulang dari Amazon. Dia nih, grill beef. Sarah ambil, kena ambil. Excuse me, thank you. Ayo bro, come on bro. Panas banget ya? Ya, bro, saya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ke distract lagi ngomong kayak anjir, gue baru sadar rambut gue sama kayak Anu mirip. Sayang jangan ketuker ya, aku yang sebelah kanan. Nasi siapa aja nih ambil satu-satu. Nih sayang punya okarin juga sayang. Nih, tuh lihat, coba lihat. Enak. Oh iya. Bangun, jangan dipikirin. Enggak, perasaan gue orang susah, orang kampung juga ngerti itu bukan bahasa Inggris tuh cuma nggak ada liriknya, nggak ada kata-katanya. Sorry.